Kaunti yothe ya Garissa no andũ 6,000 tu mahetwo njanjo ya COVID-19 kuga no gĩcunjĩ kĩa 1.7 harĩ igana kĩa aikari maumĩrĩte na kũhĩmbĩria njanjo ĩno. Mathabu maya maheanĩtwo nĩ rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nilikuwa nimedungwa shindano ya kwanza na ngoja hii nyingine ya pili. Dawa ambayo inakinga mwili mzuri sana. Watu ambao hawajachukua hii sindano wachukue na waende hospitali wachukue hii sindano. Hata hivyo ni kaunti ambayo imeorodheshwa kuwa mojawapo ya kaunti zingine. Hiyo vaccine mimi sijachukua bado. Nasikia watu wanakuwa na blood clotting na nini. And I don't see the chance of risking my life. Kaunti ingĩ iria aikari maratuĩka matiraumĩra kwamũkĩra njanjo ya COVID-19 nĩ hamwe na Marsabit, Mandera, Turkana, Tana River, kaunti ya Narok na kaunti ya Wajir. Watu walikuwa wanasema ya kwamba inaweza kuwa na madhara baada ya miaka kama miwili, lakini nikisoma kidogo nikaweza kujua ya kwamba sidhani itakuwa na madhara. Kwa hivyo nikaweza kuamua ya kwamba nitaweza. Hao ndio tunawatumia kwamba kueneza neno la heri kwamba chanjo ni salama, tuwashachukua, haijawadhuru na ni salama kuchukua. So tunadhani isipokuwa saa hii tuko na ukame pia, watu wako mbalimbali na mahali ile tunafanyia chanjo, na saa hii tunajaribu kutafuta mbinu ya kufuata watu pahali wamehamia. Hĩndĩ oro ĩyo thirikari cia kaunti nĩ ciongereirwo ũhoti wacio wa gũtangĩra mogwati kana ndwari cia hi na hi kũrũmĩrĩra kũrugũrio kwa mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa gũtangĩra motungata mahiũ. We have also prioritized these communities because of the very nature of how they live, mostly as a pastoral community moving from one place to the other. And remember, just a few weeks ago the president declared a drought, a national disaster affecting most of those counties. We are prioritizing the single shot Johnson & Johnson jab so that we can be able to reach them. Kaunti cia Nairobi, Nyeri, Kiambu, Laikipia, Nyandarua nĩcio itongoretie harĩ kaunti iria andũ aingĩ maumĩrĩte gũthecwo njanjo ya COVID-19. Hĩndĩ oro ĩyo sako ya matatũ ya Neno kuma kaunti ya Embu nĩ yambĩrĩirie mũbango wa kũhe aruti ayo a wĩra njanjo ĩno ya COVID-19, ũrũgamĩrĩri wa sako ĩno ũgĩtanya andũ 700. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Helen Maina.